nasihat Rabbi ulama wardi Nabi ulama labangan roh betah-betah betahina berkat udip dalam dunia nyongun tadi dengan ulama udip kerana tujuan bahagia berkat udip dalam dunia nyongun tadi dengan ulama udip kerana tujuan bahagia lam sebab gelap gulita ulama yang bercahaya pembimbing tanya lendonya yang puja akhlak manusia terjaga dan serta tanya Islam cinta ulama terjaga dan serta tanya Islam cinta ulama ulama nasihat Rabbi ulama wardi Nabi ulama labangan roh betah-betah betahina ulama nasihat Rabbi ulama wardi Nabi ulama labangan roh betah-betah betahina berkat udip dalam dunia nyongan tadim dengan ulama udip kerana tujuan bahagia berkat udip dalam dunia nyongan tadim dengan ulama udip kerana tujuan bahagia fatwa hukum ke umat nasihat serta doa berudip umat lam jahil kepikir ke ilah daya tak junjung tak serta tanya Islam cinta ulama tak junjung tak serta tanya Islam cinta ulama jarakan tak bersabar tak mudah marwah bangsa ulama menuntut umat Islam di dalam dunia dunia nyoka kiamat alamat letakkan nyata dunia nyoka kiamat alamat letakkan
disulami di Selat Sunda di BMKG laju harta sebab Krakatau bertema di BMKG laju harta sebab Krakatau bertema pada hari mandung kendaraan sebab sengkilat awat uluan kadi menari di adu panggung berdesi kedong bau bunga kadi menari di adu panggung berdesi kedong bau donya uban dan lampung tsunami pintu sebab berita gunung Krakatau hanya ditepuk bala Tuhan sebagai hati maksilam donya hana ditepuk bala Tuhan sebagai umi maksilam donya lanjut ke tanda wayarakan lan abeh dum tudang dusangan kota abeh dum tudang kudangan gedong sampai kiamat dunia kedengan gedong nabih merle nyorab sampai kiamat dunia dunia nyoga Haraman
kamu jemaah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.